Yes, nongeye kugusuza nkwaye ikaze iyo ukomeje gukurikirana ni Erickson phone nongeye kumva kuri microphone ndi Erickson. Yes, nkwaye ikaze. Ese waba warigeze ugira ikibazo cya internet, wabuze amafaranga yo kwigura cyangwa se yakubanye nkeya bijyanye n'impamvu ndetse n'ikibazo wari wahuye nacyo? Uyu munsi rero nkufitiye igisubizo. Yes, njye ndi Erickson, reka nizere ko amaze gukora subscribe kuri iyi channel ubundi nkwereka igisubizo cya internet kandi ku buntu. Yes, reka nizere yuko wamaze gukora like kuri iki kiganiro kuko ndabizi neza ko wari ugitegereje. Yes, ndagira ngo nkubwire yuko hari uburyo butandukanye kandi bwinshi bwo kugura internet ukoresheje amafaranga yawe, yaba ku simukadi atandukanye, ariko uyu munsi nkufitiye uburyo buri worldwide cyangwa se ku isi hose, aho waba uri hose abasha gukoresha internet y'ubuntu. Yes, ngo bikorwa bite rero? Uyu munsi wa none nkufitiye application kari bukugeze kuri internet iyo ari yo yose, y'Iburayi, Amerika cyangwa se n'ahandi, Austria, ahariho hose. Tugiye kureba uburyo ushobora kwiconnecta kuri internet y'ibyo bihugu cyangwa se server zaho, ubundi tugakoresha internet y'ubuntu. Iyi ni application rero yoroshye, ndagira ngo ntagutindiye mite nkwereka, duhure muri tutorial nkwereka akantu ku kandi kugiye gukoresha internet yawe ku buntu mu minota itarenze 6 yonyine. Umpa iminota 6 ndaba nkweretse uko wakoresha internet yari yose yo kwisi kandi ku buntu. Nibiza gukunda ugaruke muri comment tubwire uti byakunze kuri internet yawe y'ubuntu. Uburyo tugiye gukoresha buroroshye cyane, musabye iminota yawe 6 yonyine. Yes, welcome. Yes, ndongeye nkwaye ikaze kuri microphone ndacyari Erickson. Reka tujyane akantu ku kandi uko twadownloadinga iyi application, maze nkwereke uburyo mu mwanya mutoya ushobora kugira internet y'ubuntu mu gihe waba uri gukoresha internet yagushiranye cyangwa se nta mafaranga yo kugura indi ufite ako kanya. Uburyo warebera kuri iyi internet ikagufasha mu mwanya muto cyangwa se ukanayikoresha by'igihe kirekire kubera ko internet yo iri full hejuru ya giga nyinshi cyane. Reka nizere ko turi kumwe. Turaza aho dusanzwe dukura ama application ya Android cyangwa se App Store bijyanye na telefone ukoresha. Turaza muri Play Store, twebwe tugiye gukoresha Android. Niturangiza tuzaha hasi muri searching application yitwa Zanda VPN. Searching baraza kuguha nyinshi cyane, dore twebwe iyo dushaka ni iyi ngiyi ifite akarogo kameze gutya, Zanda k'inkuba, naka logo k'inkuba. Ubwo ukuza umurabyo ukubita, dore naka ngaka, aka niko turi bikoreho. Naka application gato cyane, nkwizeza yuko mu gihe ugiye kukinstara ntago bitinda cyane. Turakora hano install. Yes, kuri internet yawe igenda neza, ndabizi neza ko hagati y'amasegonda 2 na 3 kaba kamaze kuba install. Turaza tukore hano open. Ni application itari buze kugusaba ibindi bintu byinshi, ama email n'ibindi, no, nta yandi makuru ibuze gushyiramo. Ni application yonyine. Turaza hano dukore accept. Hano dutegereze checking network, finding best server, testing connection speed. Ibyo byose ni by'ibitestinga. Bivuze ngo rero uramutse uyikeneye mu bundi buryo buri advanced cyangwa buteye imbere bukora byinshi, yishyurwa amadolari 9.9 ku kwezi, ariko twebwe tugiye gukoresha iy'ubuntu. Turaza hano hejuru rero dukansalinga ibibare kutwamamazaho. Dore ngiyi application yacu twamaze kuyigeramo tayari. Yes, iyo ushaka kugira server ushaka kwiconnectaho, turaza kuri aka kantu k'umubumbe w'isaka ko hejuru kameze nk'akabaro, dukoreho. Iyo tumaze gukoraho rero, hano dufite United Kingdom cyangwa se Ubwongereza, dufite Germany, Ubudage, dufite United States ariko ku ruhande rw'uburengerazuba west, tukagira United States muri east, ndetse tukagira n'ibindi bihugu. Ariko ibi bihugu byo hasi bingibi ubona bishoreranye hariho akagofero kanditseho Pro, bivuze ko ibi bihugu ushobora kwiconnecta kuri byo wishyuye kuri aka application amadolari 9 ku kwezi. Ubwo ukeneye internet
byibura y'amadolari 9 mu manyarwanda urakuba wumve, wakishyura ukakoresha izi seriveri zo mu bindi bihugu Austria, Belgium, Brazil, Canada, Czech Republic, French ndetse na India, Japan ndetse n'ibindi byose. Ibi byose biriho akantu kameze nk'akagofero hariho pro, bivuze ngo ubikoresha ari uko wishyuye iyi application amadolari 9 ku kwezi. Ariko twebwe dukeneye iy'ubuntu nk'uko nabikubwiye. Dufite rero ibihugu bifite internet y'ubuntu. Dufitemo Ubwongereza, Ubudage, Amerika y'Uburengerazuba, Amerika y'Uburasirazuba ndetse yes nibyo ngibyo bine. Ahangaha rero tugira n'ubundi buryo bwitwa automatic select. Ahangaha ni igihe ushyira kuri automatic, ubundi igihugu gifite internet icyo ari cyo cyose bikahita byiconnecta direct. Urugero nk'ubu ngubu dushobora guconnecta ku Bwongereza hano, tugafungura VPN, tugakora hano OK, ubu tayari turi connected kuri seriveri z'Ubwongereza. Ubwo IP address cyangwa se ibigaragaza aho umuntu ari gukoreshereza internet, ubu line now turi mu Bwongereza. Bivuze ngo internet yacu iri mu Bwongereza. Iyo umaze gufungura VPN yawe rero nta internet ufite, ubwo tubibwirwa nuko kari agafunguzo hano hejuru, hano muri screen, agafunguzo kaba kafungutse tayari. Bivuze ngo ubu ngubu turi connected ku Bwongereza. Ikindi nakubwira, numara gufungura iyi VPN uraza aho ufungurira internet yawe. Niba ushaka gutangira kuyikoresha uraza ufungura internet, ubwo no kureba ko agafunguzo gafunguye, warangiza ugafungura internet yawe tayari ukahita utangira gukoresha internet y'ubuntu. Ibi numara kubikora ukabona birakunze, duhuriye muri comment nyamuna utubwira niba byakunze. Niba hari imbogamizi, ikibazo wakibariza muri comment kugira ngo tuze kugusubiza. Yes, nkwibutsa yuko dufite Ericsson Info WhatsApp group, ndayipininga muri comment. Niba ufite ikindi kibazo cyangwa igitekerezo, duhurire muri group ya WhatsApp. Yes, nge ndi Ericsson. Reka nizere yuko aka application kagiye kukorohera kandi ukabikora vuba. Yes, ushaka gukora rero connection, Ubwongereza bushobora kugira connection nkeya bitewe n'ahantu uri. Ushobora kumanuka hano ukareba uko tu network tumeze. Ubu muri Amerika ndi kubona network ari nkeya, waza kuri Germany naho ukaba wakonektaho, ubwo ubuhinduye server ugiye muri Germany. Yes, ubu ngubu turi connected muri Germany, ariko ushaka guhindura cyangwa se uburyo bwiza uraza ugashyira kuri auto select. Auto select bivuze yuko igihugu kizajya kiba gifite internet nziza kandi yihuta, niho uzajya uhita wiconnecta direct ugifungura VPN yawe. Nge ndi Ericsson. Reka nizere ko aka application ariko warukeneye niba ajya guhura n'ikibazo cya internet. Yes, reka duhure muri comment niba hari icyo wakoze kigakunda, utubwira ko byakunze. Niba hari imbogamizi, muri WhatsApp group Ericsson Info turahari ngo tugusubize. Yes, ciao. Ikindi nari nsize ntakubwiye, iyo ushaka gukora disconnect, ushaka kuva kuri no VPN, uraza hano hari connected muri aka kabara k'umutuku ukagakandaho. Iyo ugakanzeho barakubaza ngo ushaka kuva kuri internet, wakora disconnect, bivuze ngo uba wafunze VPN yawe. Bakakubwira igihe umaze kuri internet ndetse na megabyte cyangwa se gigabyte umaze gukoresha hano iburyo n'igihe umazeho. Nge ndi Ericsson. Reka nizere ko amaze gukora subscribe kuri channel kubera ko dushya two nutugaruka. Yes, ciao.